kas mais, jay baga iti agsapa. Kas manladi ka maragpat o musika, taaduari gating nagpasaraken ka. Arig na daytoy biyag ko na ipusta, magunod ka laeng o musika. Agkupas dun to'y timek ko agdan tulakta, mangmangega manahumbi asunata. Babaen kadagiti na urnong nga plaka, adda tulakta kaduak ni musika. Danggayan na agkanta, tapno nga samsam panaglangenta. Babaen ito'y akanta, ipek sa kiyaman kuken ka panang tapayang, kanyak nga awan sarday na. Musika metlat gapu anagam amutan, kat sabay kumata di ka maumuman. Kadagiti ayog nga isagsagot kuken ka agnanayon, tukuman nagpagayam ta. Kas manladi ka maragpat o musika, taaduari gatin nagpasaraken ka. Arig na daytoy biyag ko na ipusta, magunod ka laeng o musika. Agkupas dun to'y timek ko agdan tulakta, mangmangega manahumbi asunata. Babaen kadagiti na urnong nga plaka, adda tulakta kaduak ni musika. Babaen kadagiti na unong nga plaka, adda tulakta kaduak ni musika. Facebook ko, chat
di napunas. Asikalaing ayat, kinukupikupak. FB tiga punay, tanket nasarakan ka. Napalaos tiragsak ko, agar-agarag uday tuy puso. Kaput Facebook akong punada, ket nagsarak ti dalanta ng ring dinapayag. Naitulin arik na tarumbeng kadi patuluyen, uray ken katagikuten. Yak maisuro to'y rik na ubiyak to'y biyak. Kaput Facebook akong punada, ket nagsarak ti dalanta ng ring dinapayag. Nagudulin arik na tarumbeng kadi patuluyen, uray ken katagikuten. Yak maisuro to'y rik na ubiyak to'y biyak. Tumbeng kadi patuluyen, uray ken katagikuten. Yak maisuro to'y rik na ubiyak to'y biyak. Ay, napay ni marigrigat. May paspas sa rukigkig, maipat patublat. Inirog nga bagas, tinapagpibiyag. Dinan mabaelanen at tuluyen ti agbyag. Balangin, saluyot ken marunggay. Pangal daw, pangmalem, pamigat. Di pa yen makaangot, itinalanitan. Siket na, dandanin mapugsat. Uping lakay bakit ken agtutubo. Agpanunot agagawa, agridridam kayo. Angayen yu amin, akabaelan yu. Ibangon, kabibiyag ni Filipino. Balangeg, saluyot ken marunggay. Pangal daw, pangmalem, pamigat. Di pa yen makaangot, itinalanitan. Siket na, dandanin mapugsat. Uping lakay bakit ken agtutubo. Agpanunot agagawa, agrid-ridam kayo. Angayen yu amin, akabaelan yu. Ibangon, kabibiyag ni Filipino. Ay, napay ni marigrigat. May paspas sa rukigkig, maipat patublak. Sinturon nantay pairot, pairot, pairot. Siket na, dandanin mapugsot. Sinturon nantay pairot, pairot, pairot. Siket na, dandanin mapugsot. Siket na, dandanin mapugsot. Bagis nan, tay nagsisining galot. Ti tsunami
ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima a metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti dalluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Okay, di oras na yun, 20 minutos kalpasante ala. Una ito malam, dito pala ang programa tayo. Si Kaken Tinapalabas. Malam ngamin ti Sabado, apo niya. Dalagong ko na, ay, won niya. Kunamin no, Music and Memories. Gingana lang Biyernes, tayo programa tayo nga Music and Memories. Kagayam, 1:30 to 3:30 niya. Bagaimana mampaing aron nagiti sponsor sa ito programa tayo? Di Lamotec Restaurant. Ito'y pakaramanan, ito'y nalunang, naraman, na imas nga chicken inasalda, plus only rice. Napaspas tayo raw. Napaspas tayo orderyo. Nalagay menuda na may pianggang. Magnet sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, ken pansit gisado.
Lamotek Restaurant, masarakan iti Block 7, San Jose, Canton City. At dapay jay Caburaw, Santiago, Ilocos Sur, jay Sentro de Santa Maria, Ilocos Sur. Iti Barangay Del Pilar, iti Ili Atagudin. Lamotek Restaurant. Mabalin nyo pa nga ag-order for delivery or pick-up. Tumawag lang ni 0916-513-5570. Kasamat, ti Lamotek Restaurant kat kukwa ken imatmatunan na ginagasawa ada Solomon ken Lilia Ubuanabaya and family. And of course, the Creamline Ice Cream. Malalakang nagpaydumat raman ng ice cream ng nangalunan no at daday jay Ribisco cracker. Cookies. Nagigay. Mabaling ka iti parties when no nyaman na kondisyon ti panawen, when okasyon. At the cream cooler, cream bar, pinipi, cream cones, mini cup, no pang adwan. Medyo pang barkada, kung na tab barkads, 1.3 with 3 liters nga tubs. Perfect for sharing. Creamline Ice Cream, magandang kadagiti designated outlets, kadagiti lugaryo. Thank you, Sir Joseph Clemente and family, DJ Clemente Trading. And of course, the Poseidon Bike Shop, seller of quality and affordable electric bikes, kasiti 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler electric bike. Dapay DJ, nagiti si Mang Pamana nga babaron na niya. Dapay solar, ano nga saksak ti kuryente. Pamulay pa isarang ginit, 2-seater, gingan at 7-seater ng electric bikes. Poseidon Bike Shop, masarakan ka rin ito yung lugar. Dito Candon, dito Gazo Building, National Highway dito, San Jose, Candon City, asiliglang di Candon South Central School. Medyo man agturong iti Lamotek Restaurant, di Kantong Riay. Along the National Highway, napatak apo. Mabalimmat di jay Barangay Barangubong, asiliglang ti jay may siyang bangko. Iti sentro. Santa Lucia, Ilocos Sur. At dapay day branch da iti Baliudaya, Santa Maria, Ilocos Sur along the National Highway mo dayta. Rizal Street, Zone 7, Bangged Abra. Inayin nyo matan yung Neil Bike Shop kung na naglako mati electric bike. Itang Neil Bike Shop. Di man lang Bangged Abra dito po. Mabalin nga cash on delivery, home credit, online banking transfer, GCash payment. Dapat DJ freebie da nga po. May isang bisikleta, libre. Kanda kita dumapay nga freebies. Dadadag iti sa studio po, mapangkailangan iti Facebook page na niya, Poseidon Bike Shop. Kung na numawag kayo iti 0995-596-2349. La Poseidon Bike Shop, kukwa ken ni matmadona na ginagasawa da Johnny John, a birthday boy, Ken Marites Dolormente, and the kids, Daniel, Kenny, May. And of course, the Susan's Eatery and Bulolohan and Catering Services. Dito na Santa Lucia, Ilocos Sur, po. Kaya kayo mga biyahero, motorcycle riders, bikers, kaya dumapay nga makariknat panakabisin along the way, dumawas ka lang dito Susan's Eatery and Bulolohan and Catering Services, po. Asilag lang dito, bagatan lang di Santa Lucia Public Market. Ado nga putahe ting kay pagpilian. Nagraman bulalo sinanglaw ken pinapaitan. Nagawad na pa'y iti made to order for all occasion. Tumawag mo iti 0916-565-9305. And of course, sa dadya baro po, nga kalukat lang tatay alas 10. Madatanay ang barangubong mo lang, likod ti Susan's Eatery and Bulalohan, ha? Medyo eat all you can buffet. Manzo. Manso. Kaan. Oh. Eat all you can ko naman.
Regular price na 349. Well, 350 ko na mo. At dagiti babasit, dagiti ubing, 3 feet below, libre. 3.1 to 4 feet, 175 pesos. The 4 feet and above, the jay, 350, we know 349. Kung natin yun niya. Dagiti senior citizens nga eh. Oh, yadama, 20% discount. So nga 279 di presyo. Eat all you can na ita po, ha? Manso. Okay, dito ba'y may isang sponsor tayo, the R-Keys Variety Store and Agri-Supply. Pakagatangan ka nagiti grocery items. Kita pagbiyaga, chichiri man ipon chichirya, delata. Nagiti mainom sa soft drinks. Paginggat itlog ka na bagas. Daamin din na po. At dapat creamline ice cream na dita. Nodada kita'y tarakan nyo nga manok kas kada baboy. Mabalin yun to pa. Itawan pa'y malati stock na niya. Yung mabalin to, danton na diya'y pagkatangan dita. Kaya nagito'y tarakan, taraon nagiti tarakan tayo. Dingwan no nagiti manok niya. Dati abono, danto pa abono, ha. The R-Keys Variety Store and Agri-Supply, masarakan iti Waigdaya along the National Highway ito. Sangwanan laeng ti Partas Terminal. Abay iti Guanzon. Lalagay sponsors tayo po, dahil programa tayo. Salamat. Iti kadayo mang tultulong, mangipapaay iti anusyo. Amang bibiyag iti programa tayo, Sika Ken Tinapalabas. Okay. Sublianan tayo nitong araw dahil programa tayo. Hindi itong basahin ti tampok kasala surat, ti taamalem. Tampo kasalaysay. Iden tayo ito panagsubli kalpasan lang ka na ito'y sa magmamanuha pamalagip. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalakakan di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz, 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were
granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Bueno, gagayaman tayo subyanan di programa tayo, si Ka Ken Tinapalabas. Wala ting arudan ti surat kantay ibasa ita amalem. Manipod iti may sa pagayam ako nana. Dear Manong June, umuna, kablaawan kay Mampay, tinaimbag ka malem, agramanen, nagiti napasnek ka listeners, ti DZTP, Radio Tiradpas, agramanen iti telebisyon, nangruna iti programam asika ken tinapalabas. Manong June, iligid nakman iti naga na Densyo, taga-probinsya ti Ilocosur. Pinanas kumet ti nang bukel, iti may sa surat apakay salaysayan kapadasan tuy numo, adyak tumalipatan. Asabi ko mata makaypay mat liwliwa, kastamat ten adal, nang runa kadagiti agtutubo, analakalaang mayawawan, nalintay kadalan. Pannakapukaw, na imbag kasursuro, nang runa panagraem ka nagiti nataengan, nang runa unay nagiti dadakkelda. Lumdang amin tuirik na kiti tunggal adda makakita, wenno makitkitak nga ubing.
nga baresongyad no sumungbat kadagiti nagandak da. Ngay sudamaten tiagturay gaputa makita dan siguro nga kumapsot. Dagiti lalakay ken babaket anagannak da. Dilawag pa'y launay dagiti agtutubo. Ngadda na pailaeng kadagiti langlangalang iti 10 oras tirabi. Agiinom kas kada agsisigarilyo na sadanto agririri. Imbes sa natalgaddan iti uneg ti babbalay da iti rabi. Naisa mirakman putaren daytoy surat manong June tapnubareng agserbi pangriing kadagiti mismo nga agtutubo kastameten dagiti nagannak ken opisyales ti gobyerno baring maisa pa masalbar biag dagiti maiwawawa nga ububing. Amok dagitoy mapaspasamak kadagiti agtutubo manong June. Tangamin napasarak wenno napadasak meten ida. Uray no kasano panang bantay kanyak dagiti dadakkel ko andak pa lang iti high school. Makalibasak lata mapan kadagiti babarkada iti 10 oras tirabi. Ket kadarato alas 3, alas 4 ton parbangon agsisina kami. Siyempre, adda inom na kaskada sigarilyo. Tiar aramiden mi. Agkakanta, agsisinutil, agengga, nga danton rumswa sinungbat. Kasarunon to ti panagdidiso dagiti gamgam panagdidinanog. Gamitan na tayo nga nakon mamiris kon dagitoy perdisyon iti biag. Awan nagana papagsiatan no diket nakaipaay iti sakit ti ulo dagiti dadakkel ko. Adda tiyempo agistay da taon may gamer iti panagusar iti droga. Ano madin tay tama na ket tila pakaiturturunganen masansan. Maminsan adda rumswa nga panakigulo iti kalaban na grupo. Kabigatan na umaydakto meten tuntuntunan dananang kinitatang iti police station. Ket panay tuunget ti mapaspasarak. Nasakit ti tilapayag. Ti maungungtan, kastamatan, nasakit itirik na. Nga umdasan nga pagpungpong tutak. Ken pagpaspasugnudak. Amang pataod tumet ti panagkibor iti unag ti balay. Nukas jayan manong June, nagtalnan da inang kiniamang. Baybayan da ka sa mga sumanao. Ta amuda. Amabanugak tumetlaeng ket may turog kunton.
Dua kami laeng agkabsat manong June. Siyak ti inunahan. Iso asyaklata ti masurod no kasyay nga da ipapilit ko o marami dito nagtibalay. Masansan may palpalapayag tay impanagan na kanyak black sheep. Akarkarwag met no makalagipak. Awan met kadi nang nangeg dagiti dadakkel ko nagsarita kadagiti agkadadake sa sao kontra kadakwada. Sana kas kadagiti duma nga malablabsak ng tutubo nga awan pulos. Tidayaw da pagsasawan da dagiti dadakkel da. Sadan tumetla ang tumaray. Inton kamatan ida abasnutan ti amada. Napadasak met idi ti nagtalaw manong June. Ngem sumagmamanula ang alawas. Agsublia kiti balay. Tama kay ikawa. Dagiti namay. Amapaspasarak iti balay mi ng runa. Dagiti agkakaimas ataraon nalutlot ni inang. Sumungsung adak pailang ket tumartarayan na sumabat ni inang sarsarun wentumet ni tatang anakaisem ako nam awan tinapasama. Awan panangi taltalak ko idi kadagiti pamagmaga dagiti dadakkel ko manong June. Nagsardengak pay met idin ang nagbasa iti high school. Uray ag second year akpay lang. Anya nga ron, ket mas importante met ten kanyak. Dagiti babarkadak. Mano tawen anay palakam ko kadagiti naganak kanyak. Ti sakit tinakem, gapo kadagiti kadadakes nga aramid ko. Nangatupay met ti arapaap da kanyak, kas inunaan nga anak. Ngem inupay ko ida. Kinaykayat ko ti nagbalyudong nakibarkada. Banag ang nakadismayaan launay ni inang. Ngay ti kimapsutan bagina. Agengga apimmusay. Jak pa lang maamiris ken marik na daydi nga ayat ken dungo. Gaputa ubing pa lang ti panagpampanunot ko. Ket ti pupusay ni inang, tinamagbaliw langa, ti unag ti balay mi. Nang runa, ti kauugali day di kinasingpet, kinaresponsable day di tatang. Tanamin pinsan na nagbaliw ti ugali na. Saan una yan ang matagtagari? Awanan day diragsak kadagiti matana. Madlawen umres tabagi.
Nupay saan ang naruam ka ng itibisyo, nasumukan ni tatang ti aginom iti arak. Agengga saan na nanasbaalan ti bagina, kat simmarunumatan kiniinang. Ulila kamin ngagkapsat. Diyak mo idi ti aramidak kapo iti kinaganos ti panagpampanunod kumanong yun. Diyak met idin makita nagiti babarkadak. Ako ma pagsanggirak. Himawandan. Ten inot dan nakimbayakay. Dakanton nangasawa nasapa. Kaya madapay lang iti sidong nagiti dadakkal da. Nasiat at dapay lang kimupkup ka na kami ken ading ko. Tay buridek kababae kabsat day di tatang ngagna na di balasiw ti tao. Isun tinangamong kadagiti gastusan mi ngagkabsat. Ngam saan na nagbayag manong June tanapugsat ti suporta ni auntie kada kami. Gaputan na aksidente met, nagapuanan, ti panagsardeng, ti panagtrabaho na, ket nagawi din ti Pilipinas. Adamet na awat na, manipod employer na, ngem umdas laeng meten, nagastusan na, apaggatang agas, ken maintenance na. Basta matindi, taraon na. Kaslaak lang arod na ring, itinaunday apan naturog manong yun. Nakapagpanunutak ngagtrabaho. Ibaklay responsibilidad ngayon bati dagiti dadakkel ko para itibagik ken tikabsat ko. Wen manong saan ko nasaggaysaan adakamaten noon niya nagiti sinerrek ko at trabaho. Basta dalaket para kadagiti masapsapul mi ngagkabsat. Napagasatan akmet idita adu dagitiag patrabaho kanyak kagengga nga inkarit kon ti bagik apagtuluyan ti panagbasa ti kakaysuna a kabsat ko a babay. Injayak ti makibarkada kinaminen na bisyo. Ket ti tinaminsan ngal daw simken kanyak ti panakailiw kadagiti dadakkel ko. Naamiris kon dagiti nagbindutak. Nalabit kastalaunay ti ragsak dain ang kenitatang no may matangan da ti panagbalbaliw ko. Amok ngay tinapalanda diso naragsakdan tadidan marik na tirigat na minsan impalakam
ti inaunaan nga anak da. Amok nga itilaksid ti kaawanda. Isuda pala ang tinangriing ken mangiturturong kanyak iti ita pagbanagak ken tinagbanagak. Naglabas mano at awen. Keditan manong June, paritiro akmeten kas driver ti gobyerno iti lugar mi. Napaggraduar ko meten, iti kinamestro ti kapsat ko. Ketita, adaan kami iti bukod a pamilya. Dualaeng nagitiubing ko, kayong ingas ko launa itay inaunaan. Ketadagundaway, anuming mingak daytoy ng anak ko, na nagdaras ti panagdakkel na. Adda, panagkibayo ti barukong ko. Sumken ni Danag. Tamangan, dahito ito, ti tumaod, ti ugali akas kanyak, idi kabanbanwagak, sulpeng, paliwaweng, awan direksyon ti biyag na ngay nanak. Danag, manong June, dahita saan ko may liklikan dagdanag. Ngam sapay lo kuma, tadyak to apiten, dagitin palakam ko, asaem, kadagitin naanos, anagpukaw, anaganak kanyak. Am kaklauna ay nga mangan, pasaray makunkunak kapumudno, ti pagsasao, ano anya ti mulam, isuntumet ti apitem. Wenno balen bales laeng ti panagbiag. Dito'y kong aruda, nagibusan to'y salaysay kumanong June. Sapay lo kumamit na nakaipaayat, liwliwa kinadal kadagiti dumdungeg. Nagyaman ak iba ng ibasam, na imbaga malem mo, to'y nagsurat, Densyo, iti Ilocos Sur. Bueno, ngayon tayo sublianan ti programa tayo. Yung mga sangwalan natin man nagiti sa magmamano pamalagip.
began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Mahusay. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Tinumoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Bueno, gagayam di oras tayo. May 1 minuto kalpasante alas 2. City Molem. Dengaro nanggagan ti Salaysay di Pagayam Madensyo. Pagayam
Muna di amin kablawang kamampay met itinimbaga malem mo. Nagyaman ak da kakastoy naibingay. Storya dito'y programa tayo. Si Kaken tinapalabas. Sa pala kumamet da nagitay ngarod agtutubo amakangeg tira ito'y salaysay mo tapno magsaw naman nagi adal. Nga imbatan mo ito na ito'y kapadasam. Storyam. Sa pala kumamet, naipasagapsep ka nagtalinaed, iti isipan da, ti kinaimportante, ti panagdayaw ka nagiti naganak, ken nagiti natayangan. Imdengan da, nagiti na siya tapan nursuro, panangiwaksi ka nagiti nagduduma abisyo. Saan na may parit ti panakigayem, ngam pilyan kuma. Nagitay pakasursuruan iti pagsayaatan. Saan kat atay panakitipon ka nagiti grupo nga ti ipaayda ket pakadaksan. Iti ko mapagimbagan. Yan. Iti pakasaritaan biyag mo pagayam ko nga densyo. Nagsaya at saan pa'y naladaw, iti mapansin mo nga awan gayaman, nagiti gagayem mo, iti masapol mo ida. Kasanon no nagtuloy iti panakibarkadam, adda nga tamat ginanab mo aging ga ita. Wala mo yun na sa irman na jay rignak. Iti na yesiday ga problema kanyak ti maysa nga ina. Asaanen nga italtalek da jay anak na babae. Ta pinagsasawan na pa'y kitinawang kano ti ina na. Awan ti inak. Kuna na. Ang dakas nga danggan niya. Nagawa na respeto. Nagawa nga adal. Amuna nga agsakripisyo tay balo nga inana amang mangget para kadakwadang agkakabsat. Bigat, malem, rabiing ang trabaho, piman. Kasjay pa iti palakam na ito'y awalan bain nga anak. Awan inak, kunana iti sangwanan ti inana. Ket sa dino nga ro tinagapon na ngay, ha? Putok sa baho, sa buho, sa baho. Putok sa buho, kuna ti Tagalog niya. Sanda lang amin nga naikan iti kwarta, ay kaya nagpauyudan, sanda lang kanong nga inikan iti kwarta, niya. Agbalyudong dan. Sana sumbrek iti eskwelaan no di kaya tagbarkada dan, makibarka-barkada dan. Di na mapanunot, tiriga, tiagsapol. Madamdama, daitan. Masikugandan. Am-amken ti inana, daita. Sadan tumet lang agawid ngagkamang. Ken kuana, wino nagiti naganak. Ken kuana. Nagsiyar nga biyaga niya po niya. Amoy may basari ti datos ti Philippine Statistics Office. Na UN Authority. Yung dating nga NSO niya. Adun nang itinaganos pala ang balingay na. Kung nati Health Department, World Health Organization, narasipay laang tibagbagi nga ro dagitoy nga teenager. Narasipay lang tibagbagi da nga ngagsikog. Ken aganak. Kaduan ka nagitoy kat maala iti kababarkada. Ti anti-adat na naganak tu pala ang manen ti pagdasalan na pagkamangan na. Ha? Kaya lang kumano kamit, no kanayon mo't lang adang amday kunadang sangka sapulan, sangka apuyan.
Lakas na. Narigat nagrigat lang karon nga bibiyagam nita anak mo tapos sa dantumot apom. Biyagam manan na ito. Ito paliwawang anak mo. Tanto pala kasi sa sangka apuyan, sangka sapulan, sangka apuyan. Isang kahig, isang tuka. Kung Tagalog. Nawanan, di biyagan. Purbida gid. Edi pa nag-search ko no da man linteg. Nga mangdusa kadagiti anak, ka mga buso kadagiti naganak. Amuyo apo, awan. Whether verbally or physically harm. Tay ad-adda nakita katay protection of children against abuse. Iman pa'y nagiti naganak niya. Manmanupay ngamin nagiti research may papan iti dayto ita kunada underreported can under-researched. Nagito'y kastoy ang klase panagbiag na gidubing. Ito'y kagapuan ng matlaeng kunatay nabasak. Parents often feel a sense of shame or humiliation to have that problem. So they rarely seek help. Mabainda. Nga i-report na gito yung panagabuso na gito ubing ka na ko da. Because the feeling of guilt kanya kat menor de edad damat kano na gito kan may sa anak kumat ida kasay. Sila ang siguro mabalin nga ramiden katay nasapa, apa nang iwan-wan, kadagiti yung ubing, kadagiti nasasaya at sursuro, ken ugali. Nga dakagidan nasaya at nga glawlaw, environment. Kumuna, itunag, tibalay, ken iti aglawlaw, environment. Lugar na pagdakiwasan, dagiti bubing. Iya sida nga nasapa, ida, ken ni Apo Diyos. Nga tayo isurot yung maisuda dyan, simbaan nga may nuno kapilya. Makipaset dahil ti Bible study. Tapno may pasagapsap kadakwada, nagiti panursuro. Nga kahit isuro ti Apo, nga isunto ti balunan da ngagdalyasa ti sungaden da abiyag. Well, taman, garod ti makunak iti da ito sa laysay, ni pagayam tayo densyo, ya? Pagayam mo densyo, sa pelo kumata naka-contribute akmat iti uray basit nga adal, pamalpalatpatan na iti dumdumngeg, kita amalem, naroon na nagkarang itay tutubo. Wala kas lang karoon pagayam ko nga densyo, kas panagyaman kan kantiman ti may isang sonata nga sagot ko. Sa pala ko mata magustuhan, ha? Adda mandamag ko ang wet man tikinapod mo. Anak ko'y kuyog kayo tay balasan ijay puro di man rumbengem kumod nun sa tayatap ko atap nusuken at daga nyemrong mortumet latbarag na anyaket balingkon anyaket lang aminen tay guwapo tati marmanek iti may sa ang babae nujak lamang panunot nujak lamang tempelang bagkadakes mapasama.
mandamag ko ang wet man pikinapno. Anak ko'y kuyog kayo tay palasan, ito'y puro di man rombengem pumudngon sa tayatap ko. Atap lusukin at naka ngarong wartumet latbanag na. Anya ket balengkon, anya ket lang aminen tay tay gwapo. Tanti marmanek iti may sa ang babae. Nujak lang ang panunot, nujak lang ang tepelan, baka dakes mapasama. Anya ket balengkon, anya ket lang aminen tay tay gwapo. Tanti marmanek iti may sa ang babae. Nujak lang ang panunot, nujak lang ang tepelan, baka dakes mapasama. Malagsakan na datoy tata, makakadwak dagiti agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maysa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
Bueno, ganyan di oras na yun. Sa 17 kalpasante alas 2, City Malem. Nadama lang iti kapatasan nyo iti biyag. At hindi ito pulos malipatan. At yung minibingla iti programa tayo gagayem. Ipatuloy nyo lang ito yung programa tayo. Isurat nyo. Patuloy nyo dito programa tayo si Kaken Tinapalabas. Care of Dear Manong June. DZTP, Radyo Tiradpas, Barangay San Nicolas, Candon City. Sama no danag iti dandani wiyo po niya. Sakbay ngentay mantenggan ito'y may isang Danio, medyo Tagalog na ito niya. Kablawan pa ni Kapsat Ping Mina Jimena Valdez, ita Tagudin. Ni Cory Garlejo Johnson, sa katapat, sita na Toronto, Canada. Annalyn Pascua, ita Santa Cruz. Ni Ma'am Angela Fontanilla Sotero. Brother Reno, Mylene Tovera, Brenda ni Armando Gaboy, Mary Jane Guzman Ramos, Charity Ann Bayawna, siguro dalatama sudah di Bagyo na ya. Noli Balbin. Sangwanan na gayam ngantay denggan, panakay basamat, may isang adaniw, at yung pa iti may isang sonata. Nagrikaten, biyag ko, di agmay maysa, kan kanayong laeng, asi iliwaken ka, alangaruden biyag ko, di nakatbaybayan, talalpas kong nainkari adikan lipatan. Maasi ka, biyag ko, keti pangag na, ulilan to'y puso, tagimura ni aya, init bulan jay nga tu, isudat saksita, ay wen ubiyag ko di nakatitawa. Naminsan pa'y biyag ko, anahiride pa, nagparang adagus, taladawan kanya, ibukbuk mo maruten, tidiruni aya, tananame, maminsan pa'y isamit ni aya. Maasi ka, biyag ko, ketipangag na, ulilan to'y puso, tagimura ni aya, init bulan jay nga tu, isudat saksita, ay wen ubiyag ko di nakatitawa. Naminsan pa'y biyag ko, anairide pa, nagparang adagus, taladawang kanya, ibukbuk mo aruten, titiruni aya, tananame, maminsan pa'y tisamit ni aya.
Okay, tayo sublan ng araw di programa tayo kaya ito may isang Daniel nga inakibasa tatang malam itang kanito napauluan iti pag-ibig sa pangarap o Tagalog. Manipod kin ni Efren iti igid ti baybay. Pag-ibig sa pangarap. Kawangis na isang birhen, ang amo ng iyong mukha. Hugis puso kong tanawin mula ulo hanggang baba. Ang pisngi mo'y kulay rosas, may dimples pang bumabadya. Ligaya na pag natanaw maging kahit sa gunita. Anong hinhin kung malasin kapag siya'y naglalakad? Ang bawat makasalubong tiyak lilingon agad. Ang tindig mong kay taas, bawat hakbang ay banayad. Ang lahat ng makasabay, paghangay ang iginagawad. Kasagutan sa mga tanong, kita sa iyong mga mata, kumikislap kung tumitig, kapunganay, taglay mo. Pilik matang malalantik, kindat pa lang ay sapat na. Waring, nag-aanyayang, oh, lumapit ka sa kanya. Ang ilong niya, pinong-pinoy, bukod tanging naiiba. Bagay sa kutis niyang porselana ang kapara. May angking taglay na panghalina, na kung tignan sa malapit, ay tila lalong tumatangos pa. Nasisilayan ang ganda ng ngiti sa kanyang labi. Kanipisang tinataglay angkop sa kanyang yumi. Kumikislap kung pagmasdan at kung mangusap ay pili. Taglay ang panghalina, lalo na kung ngumiti. Malasutla kung haplusin ang lunday ng kanyang buhok. Wari mo isang kahoy na maganda ang pagkalilok. Taglay pa ang halimuyak na ang bunga ay humihimo. Na iyong masasamyoy, pag-ibig ang iniudyok. Katangian niya ay panlabas, pawang lahat na mamalas. Taglay pa kung umiibig ay anong wagas? Ano pa ba ang hahanapin sa isang dilag? Dinidilag.
na sa kanya ng lahat, lahat, pag-ibig sa pangarap. At ang karod gagayam ti Daniel manipod kan ni pagayam Efren itigid ti baybay ti Daniel lang ang napoluan pag-ibig sa pangarap. Well, pagayam ko Efren, thank you so much sa napakagandang Daniel. Daniel. Oh. Tula. Ay yung pinadala sa ating programa Palatuntunan. Si Kaken Tinapalabas. Bueno. Isang magandang napanam. Teka, sandali lang ha. Ayusin natin yan muna ha. Okay, dito muna tayo. Mamaya na yan ha. Okay. Alinipat mo to'y aya, ay dinapnuan na darisay, natanok nga ayat ko, na'y tured mo man, asinagtan, usok agumaw gawawa, tapamatek mo, ayat ko, naulpi, kauna. Ayat ko, apaya, alinipat mo to'y ayat, ay dinapnuan na darisay, natanok nga ayat ko, na'y tured mo man, asinagtan, usok agumaw gawawa, tapamatek mo, ayat ko, naulpi, kauna. Ayat ko, darisay, natanok nga ayat ko, na'y tured mo man, asinaktan, usok agumaw gawawa, tapamatek mo, ayat ko, naulpi kauna. Ayat ko, Awan metit
original asawa tayo ako ah. Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Ito ay may tata rigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay da datoy nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na datoy ta nalawa ngamin ti barangay kan rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Okay, tayo rin sublianan di programa na yung sikaken tinapalabas. At di ba isa nga Daniel, manipod ka ni Brenda Gaboy. Wala na may isa Daniel, ngayon manan isagot, tinapinta sa programa, sikaken tinapalabas. Daniel, ngayon na pinuluan iti Inton Panawan na. Tayo rin Inton Panawan na.
Inton panawan na. Iti tunggal aldaw, apanagkuykuyog ta. Anya naragsak, dayturit na. Jak mas baalan, ragsak ko, anay dumduma. Gapot ka addam denak, agnanayon kaliwan-liwa. Oh, ay ayatan kaunay, ingat inggana. Kaadam dito'y sidong, pagyamanak kiti apo, di nakto kuma kaumuma, tunggal oras ken kanito. Taramidek amin nakabaylak, para ken kao biyag ko, ipaay ko ti amin na tarigagay mo. Katukad, panagtalined mo met, kanyak anapudno. Taragsak ko, tunggal makitkita ka. Timek mo, amang manggagak, na magbalin kanya ka musika. Awanen sa pulek pay, kendawatek kiti Diyos Ama. Nudi, ti panagtalineed na samit, ayan ayat taadwa. Ngarod, pagdanggayan ta sang wen tunggal parikot ta dumteng. Di ta agamak, patib kerentat patinakem. Tasika ken siyak, inggat tungpal tanem. Din tumamaliw, paten pateg, karin-kari, intay da ininuten na tungpalen. Ket inton panawan nak. Di nak kumalip-lipatan. Dagiti nagkadwaan ta, italimeng mo dita kaunggam. Takanayon kan tumet talaglagipen, dayta tandaanam. Ayat kuken ka, itinak to salwadan, uray sa dinon tuman, ti pakadandanunak, di kan tumapukaw panunot ko, uray pay, inton panawan nak. Dito yan, di pakadagupan to iputar ko adaniw manong June, ngayon nakim pakamakam, yun, takakit-kitak. At sabalo kumata mapatgam, manong amay habol na may kanbiyag, nagyam na klaunay, yanos mulata, kanyak kapagayam conditioner mo. From your super listener, Brenda M. Gaboy, Tialangigan Segundo, Candon City. Thank you so much, Brenda. Katkas panagyaman at timan ng nakpatgan. Itakid daw mo akanta, pinapauluan, at dakon, biyag ko. Ipasapat na sakit nga ikikita, di nagtalikodan punasem day katwatwang agpalawagat man, di kinapudno
gustuen adaag sibay mo nga aglalailuken ka. Adud nagkurangat tauray laeng nusurat di kan masubalita. Hindi na kaya asawen nga awan kan dito'y nakem kuranglan panawen. No isut pagkunaan abikan ay ayate dayto'y metilag lagi pen di ka kuman sinubliana. Diyak kuman agpagpakitan tadyak kayat ngayon ka masaktan. Adud nagkurangat taulay laeng nusurat di kan masubalita. Ngem di na kaya asawen nga awan kan dito'y nakem kurangakla panawen. No isut pagkunaan abikan ay ayate dayto'y metilag lagi pen di ka kuman sinublianan. Diyak kuman at pagpakitan tadyak kayat ngayon ka masaktan. Diyak kuman at pagpakitan tadyak kayat ngayon ka masaktan. Sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay putno sika ka na yun di harapapu ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno
Sikat ka na yun, di arapaap ko. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ngitawin, ikariken ka nga sikalae. Di ka masursuro, biyak ko alipate. Alipate, uray pa'y adda akun ijay tanen. Sa dinuman, di ayan mo biyag ko. Kaya't ko gumagen ka ngay pudno. Sika ka na yun, arapaap ko. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas nitawin, ikariken ka asika sikalae. Di ka masursuro, biyag ko alipate. Uray pa'y adda aktun ijay tanen. Uray pa'y aglabas nitawin, ikariken ka asika sikalae. Di ka masursuro, biyag ko alipate. Uray pa'y adda aktun ijay tanen. Uray pa'y adda aktun jay tanen.
Bueno, ngayon dito mga ruden ti nakapuklan na ito programa dito malam ti Sabado. Thank you manan. And thank you kada iti sponsors tayo ti Creamline Ice Cream, Lamotek Restaurant, the Arki's Variety Store and Agri Supply, the Poseidon Bike Shop, kasama din ti Susan Citery and Bulalohan and Catering Services, and ti Manso Eat All You Can Buffet, Santa Lucia, Ilocos Sur. Kadwa karod po mga pansamantala. Ni Heper, Roel Laranang, itimat DCTV, Digital TV, kan YouTube, kan Facebook, Jan Gabintong. At siyempre, timanan nga makada pansamantala. Met, edi para pagayam yung tirangatang kan kadagitilang langalang, your dear, Manong June. Dun bigat, Domingo. Aldaw ti Apo, antay mat makimisa, antay mat maki service. Yaman tayo ti Apo, kapo ka nag bendisyon, panakapili tayo mga bendisyonan na aldaw-aldaw, yan ko nagbalin tayo mga blessing ka rin do mga tao. Well, enjoy the rest of the day. Bye-bye!